koe te rea o taki. Kai whakapetai e tau ausia, asi i su o hune mai. Tama, whoaki mai hono tō. Ka ke whaka ofa ia, e oko ngai arunga. Tō kama e koe ki ke poto. Whakatono o ala, ia te me e koni. Kai whengai e akasia kai sinauka e ahoko kua pe. Te koia o kune whakatupu a poto. Te le fia ia te ia. Koe mama o kumingila. Koe hoi fuana. It is my choice to please God. My child, give me your hand. May your eyes take delight in following my ways. Listen and be wise. Keep your heart in the right course. Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. What pleasure to have, children who are wise, to give your father and your mother joy, to praise God and shine without work. Si su ko ko ia e mama monia. E whahinga poto kehe. Ko hoku e loia. E lau maari e hiko mai ki o mau whare. O koe pēna e tupu ai o mau ngā iata mai. O mia e ki mehe langi e ke tokoni mai. Ke whaka maama, ke whaka monuia. Ke whaka atataho mau o tō. Ke whaka pā ai hala. Ke mau lau maari e. Ke mau koko koe hoi fuaanga. Koe maama o kungingila. Ke langi ai pēno kua wha. Mau ko e ni a sisu Christ ko mau eiki. Wholofola hipu te takamata, te ngana hapa ki poni. Te whāta anima, o iwi, whāta anima ki tawi. Moku mama anga koe, sisue. Pe la a o rau maria, sisue. Neongo e te pōkuia, te langi au fia. Te mama pe kata iai, sisue.
Sisu koe la lai. Koe mama koe o mama ni. Ke ulo mei la ni kia te au. Ko koe ai alo to peta. Ko ni sa ia. Ko koe o poi fio mai kia ia tamai. Ke ko mafi mafi. Ai whae ai e funga ko unga tapu e ahori. Koe whakatai peo e maa mo e maa hori oni. Koe te unga whakalangi o huni kila. Koe ongo lelei o tau eiki ko Sisu Christ. Si o tonu ke whakalangi langi koe o tua tamai. Koe si kai nau ku nau ia. Ko alo pele ena. Ai au kutoka ki ai ku koe fua. Koe tō tāpe o tua nai pe kia, pe toi tu. Ko tua o mo ui. Ke māmangi ai ai whahinga o e tangata. O pelu ki ai tui kotoa. Ke puno watu. O lotu ki a te koe. Koe whaakitai angai au e mau mo ui angala i ani. Koe mau kau i o lotu lelei. O ilo o mau whatongia hake puno o lotu. Hanga ho mau mata ke kele kele. Kai tanga ki ake ho mau lau maari e. Ke whakatau whora atu ki loto tatau. Mo loto ho nga i aho o wha. Ka e whiri mana. Kai ke mau kau e ta whe ka ke toloi ho mau ngai aho. Ke mau ui whakatau ke te koe mwe whau sa me. Mo nui a ka koi au hau au halunga. O kune fōu e lawa si oba. Te whawhitai ki a te koe. O wa te keri a ki au. Lau maari e maa nioni ko ke tataki mai ki mautoro. Ko Sisu, ko hoha mai e. Ko fu masati. O kuto o aho mau loto. He mau mata e whaka ofa. O whafonga e a whiana. Whaka mole ko ka wanga hala ki mautoro. Uri ane whao. Mea vai ka koe tangata. Mau alo mo foki. Mau tō whaka aho pe. E lea aho mau mutu. E si o mau mata. E ita pe kovi o hulilo i o mau ngahi no tō. E tūku ngai mau ngai whakakau. Mau inga ke mau vete i o au. Kai a taha ia e tōru kia. Ke ko wanga whapu oni tanga o wha. Te ke kau ke whakamole polei. Kai taria e whakatau wholofola hake atu ki loto tatau. Ko koe au tua e mau amana ki. E nā ki ofa mai pe koe ki ate ki mautoro. Ki mua anoa ano whatu ki mautoro i manawa e mau whae. Whamole mole mau lau e kovi koe lelei. E mau laka he po uri. Mau whalala o mau oto whielai. Piningi a peo mau wakai e holi o mata. Holi a kakana whoki. O kai tuku e ne oi. Ngoto e mau mo ui. E Ngaue a fumi. Nā ko mau hoko ko ha maka tu ki a anga e sino ha mai o e sias. Mau whai peke mau ngai loto takita. Kai ngalo ia te ki mau tolu. Ke ulo atu o mama. E maa whanai o ofa. Ke ilo e maa mani koe kakai ki mau tolu ko whakatāpui. O Ngaue e mau hui. Ke tau mo e kovinani. A pangata mai e whakamone mule. Ki mau tolu. Kai whanongoa e loko. Ai tō ki lalo. Mau whamalo atu e whainga mali o e mo ui. Whainga fua ke mau tawa mai ki Saione. Whamalo ke lei pia e whanau koe makapuna hau eiki. Mata pule. Whamalo e tau i o whai ke takarai ki whai me kau pe mono whamili. Ai ongo se tuata ka maano nga whamili. Si kau whine eiki mo kau tangata eiki o e lotu. E Vahenga Ngaue o Saione. Si kau lo whehuki. Ai tala bomo e whine mui. Ai hau sia e mau whanau. Koe whanau wako. Koe hako tu.
o i Ngaue angai. Whalele whamalo, whalele pia e whafafonga whale alea. Ka umaa e se ai wate kosilio. Mai ka waahi, ko maronu yo Saione. O tua ma whamalo ke Fakamafola e lotu. Akina tolu na o kau mai he o pe. Neongo ku kei tāpune a ngai whale, mo ngai sias, ngai whetu. Kui koe maha ki whakaaruha. Ngai whatamaki whakai nā tūla. Ai tāwhea ai a wha. Ka mau kau whakataha e hau a lotu koe ni. Ko leo peo e whakatitai mo e whakamalo ai. Ou ngā sisu o ofa. Koe ni ai Sapate o whakamawhai ai a Vahenga Ngaue. Ai mau inga o iako. Koe tala noa pungani. O hawhaka ke he. Whakalangi laki i koe o tua. He koe mama ne palofisai. Koe mama o mamani. Koe mama whoki o he vani. Koe mau rotu uia. O hapai atu e hako tupu o Saione. Ke uro me he langi ke te kinau tolu. Nau tui atu. Te toi ha ele mai. Ke mau teu teu. Ke mau teu teu. Ke ua ke mau mana wahe. Ka mau fia fia. Ke au sia ai pule anga o teu teu. E tamai o mau wako. Ke mau ai poto. Ka koe au papasia ke te koe. Koe paa mai. Ko te poto ilo. Fōwe hala o kulelei. Pe afe me he kovi. E whakamaa e tala vau ono halai e a. E le tauhi a ke koa mo fōwha. Ka maa lotu pe ia eiki. Si whaana wako. Ai ai te unga ke whakamooni o whakamahino. O nau whia kumi atu ke mama ai o tua. O tua o papai atu ai Vahenga Ngaue ko Saione. Ai o eiki kai mai whane a mata pule. Ai ka maurakanga. Ka ai ngalotu ko toa pe. Kau e tangata eiki whaiwhi kau. O te taki whakamalia o kakai. O me aiwi me he langi o whakapurupuru ia. E ne tū kari ko osi whakateuna tia ai tui. Ai poto whakaotua. Ke ulo e ne maama, ke ngingila. O hina iki aki hano fofonga. E koe pani ia e a Fiona. Koe si binga e mowi. Koe maama. Ke whakaofa masani. Ke koe mowi e eki. Toni ia ia no whawhanga whakalau maria o si. Tu ke mautui atu ke te koe. Koe ngai maama o wheta paki. O malama he maama koe mo ui. Ai hani i. O kei vei ua e nau tui. Koe maama ke loto e tu tāma ki. Koe maama ke kakai. O nau kei nofo i e ui ai. Eke mahupi a kai whatokia koto pēo si. Ka koe me uru. Ai te o e langa e gai. Whale loto. Moe holo. Ai ngai whoaki mo e tuku mo ui. E ngai mahina mo e tau ko eni. Tā poti si ngai whamiri ko tō pē. E ki uge a whoaki a e whe unga. Ke whalaho unga ki ai mama. Ko maulau tā puaki ai. Ko haki hi waha e hongo fulu pē ta. Ai fulu koloa ko mau inasi ai. Ai Vahenga mani e whakangāue. Whakanofo au. Ko whoaki ko tō pē. O tua to langai ilo tu hala mani e toto nua. Ke atu pe ho me a. Ke whai an ho Ngaue. Ke kai te mau siwa pe tuku hau si hata imi. Te ui ate koe ato nai. E mau whanala. Mana tua ati nau tōre whare maki. Si kau tōka vai me a. A o ata e lo tō ke te ki nau tōre pliso nei. Ke uru atu ho mama ke te ki nau tōre. O ata pe ki ata, ke nau tui ki te koe. Te ke toi ha ele mai, ma whoki me he po uri o mo ui. Ka nau mao ko toa hoi vina, e ata hau kuku. Ma whanau koe hapa tu kosi asi. Ngai whenga ako, e kumi Ngaue.
Aki ngā toro te ke mauanga fua, e pepa na Vahefonua. E ki roko e pule mo au niu. Pāpā ngai mata pā, toko ni isi kau tuku hau si Vahefonua ni. A whainga maari e ke nā wawe manu ai. E ki omi ke mau ofa, si whanga sipi mati noa. Koe whaihango noangi e mo misinare nā maari. Mara tua si ngai whamiri o toa pēko o sia e matangi o ke apare. Ai tā whea, ngai matangi whakanatula. Mole a ngai business, ngai whaama. Ko mole a ngai mau hama ui. Si kai na Tonga, i ne pia pa mo Hastings. Ai si whanau Tonga e toko uangi au tupu. Si ngai whamiri ko mpole e mea kotoa. Ai mala mo e koloa. Hau hapai aki. Uwhia peo tua ke wana siva e nau amaraki. Koe aho ho mau lava ki, koe aho i o mau whakamoui. O hae mathi o eo tua, e ngata anga e poto e tangata. Kai mga tuunga e moui ha koloa te apa anga. Ka ko koe toko taha pe, o mau amanaki anga ki e moui. Whakawhetai e o whainga fua ke a watu ke te koe sisu. Apai atu ai kai ngatonga kotoa pe, rangi mamau ai uru whaki whaa. O tua mo Tonga ka hok tofia. Whakaleke siki mau tolu aki ai ka vei koula i mo ui whakatonga. E tonu ho mau waki a Fiona. He kai he e mau whanonga. Hae ki mau tolu aki ho ofa. He ko osi mai a langi na ke pekia e whunga kolosi. Ka kuru ho ofa ke whahinga o tangata. Whawhetai si su. E mau noha te ofa. Na mai. O agi atu ai, ngai mamawha e aha koe ni. Whakalea peho o wholofola. Ko nge si pupe au heo no ai. A mea au ngā kōwhia. E te lelei kotoa pe koe whuaki. Ke tuku ai hoko ai pole mo ui. Ke whakahoi fua mo whakalangilangi ai peho kuapa maa o yoni. Whakau o whekau. Ke mau koko koe mama. Ke mama ngi ai o mau kau ngā whanunga. Alright. Ka mole ka pau mau kore ha mea o kai te tāu mo whakai. Pau vai ha manu, a lelei o kai ki au kia e lotu vai vaini. Whaki pē koe o whatatau, ke o whinangano maa mo maa o nui. Whau e mau tai a upa ka whakakakato, mau tai kakato. Ora katoa e nahi mea ni e wawhasi sukaisi, ko mau whanongui e rui. Thank you.
whakataki he kai te la lau whakatai ka sāne, ka te maulawa te te sāne. Ua o ngai sāne, les ua ke ka, ai pehe a lawa whakatai. Ua haa ko fute ai ai ngahi kakai. Pea tu whakakau bunua ai ngahi matakali, he tuu mai ai ngahi tui o mamani. Pea whakataha ai ho e ki, ke pula ki a Sihowa, e mopani a ana. Tā motuhi ai ngahi hai anawa. O le aki mea te tautolu e le ngahi kawha, ka tape ia e kua whio i langi. Monu kia ki nau tolu e ato nai, toki whala ia i ai e here i tā. Pea i hene hou hao o hune ai ke nai kia. Tāko whakanofo e kutui a aku i funga Saione ko e kumona tapu. Kawa ai mua ai whikau me whawawhawa sewa kia te au. Ko hoku whaha koe. Ko ahani ko whakatupu koe. Ko le mai pea ato mo to whia ai ngahi kakai. Mo ngahi ngata anga mamani mo inasi. Te ke laiki ki nā tolo aki e se pitau ka mea. Te ke hawei ki nā tolo hange haipu mea. Pea ko eni ai ngahi tui mo poto mua. Tali ako naki ai kau Fakamafola. Tauhia se hova me mana vehe o whia te pe. Umaki he aho nane ita pea mo awa i hala. He koe kemo kua kohu hake ene ita. Hamano ia ka koe kakai kua hufanga kia te ia. Amen. Whawhala si rawa ka mo sese. Alu haki kia te au ki mo unga e mofa. Pea te watu kia te koe ai ngahi makatohi. Me ngahi tuutuuni ai a tuutohi ai. Te uhi ke awhi ki nau tohi. Pea tu haki a mo sese mo hami tau hika sosiua. Pea alu haki a mo sese ki mo unga o e mahi. Kakapehe e ia i kau matua. Mo tatali i he kia tiki maua. Kai oa ke mawhaki mai kia tiki mo tonu. Pea koeni, o kumau iai mo e lone, mo hua, i longa ia o ki ai na ane mea, kene unumu kia tiki mau. Pea alo haka mo sese ki mo unga, pea mai ufuki ai mo unga e ngahi au. Pea na e toka e tono lia o eiki, e kuma mo unga o sai mai. Pea na e ufia i he au o aho ono. Pea i hono fitu o e aho, na ane ui kia mo sese ni noto au. Pea koe haa e tono lia o singa, na e ane koe afu whakaaua i tumutumui o inga, i tumutumui mo unga, i he sio ki ai a haa i singa. Pea hua mo sese ki loto au, o ne alohuki ki mo unga. Pea na ane i mo unga a mo sese, ki aho e whanofunu, e whako e whanofunu. Olen ki kau ki maki lai panawa ko ki kai hira taparis.
Ko ipsele la makita tonu he pongtongi mi. Ko haya ua ipsele o kita pahe uruaki. Desi tahono ki ane osi. Haya o pehe honu whakalea. He talai hai ko e mawhai ki hanga i whananga me whao ke whakahinga e takai. Ai maongo ngoa atu, ai mafi ho tau e ki o sisu kalaisi. Mo ene toi hoko mai. Ka koe kau si o tonu ki matonu ki hono langi. He na ane mao mehe o toa koe ka mai. Ai whakaapa-apa mo whakalangi i. He o mai kia te ia, ai leo koe ia. Na e pehe whao, he sikaina, nau ia o pehe.
Ko hoku alo pele e nā aia ko toka ki ai e ku hoifua. Pea koe leo ko ia na mau whanongo ki ai I hono o mea me langi I he mau I a te ia I he moonga taki. Koe maa tau mau a whakakono ko sai. Aia te mea tau he e a malo o mo whakakokano ki ai. Te o kage kua maama ui e potu maa noa. Kai oa ki mafoa e na tāpi. Te a hopo a te ki a hoa o mauna tonu. Ka mo ilo mua, I ronga palo kasai e tui tapu. Nei kai tupu ia I a Vahenga a tangata. E kua te ikisi I ke o meia palo kasai I tutu uni a tangata. Ana lea me o tua a tangata. I takina ki nga tonu. Nā maalie maaniori e mea. Koe le sone te lama tātou he pongpongini, o kāia e he tohi a mātiu, vai tā whitu, ves uruaki ki he hiva. Mātiu, vai tā whitu, ves uruaki ki he hiva. Ai au pen hon wharea. Pea hiri ai aho e o no, nai ave si su a pita, mo se emisi, pea mo sione, koe te hina o se emisi, pea ne o haki ki nau tolu ki ha mo unga mā olunga, whakai ki nau tolu. Pea na whakakehe honoanga I honau ao. Pea tāna e malama, hono whōtunga, o hange koe la a, pea ko hono ngahi kofu, na hina e ki aki mai, o hange koe māma. Pea tāna e ha ke te nau tolu a mo sese, mo ilaisia, o nau tala noa mo ia. Pea tari e pita o ne pehe kia sisu. Eiki, o sai e tau heni. Ka pā uku ke loto ki ai, pea o ngahu I heni ha whakaheke heke e tolu. O taha mo o, pea taha mo sese, pea taha mo ilaisia. Pea lolotonga e ne kei lea, whakawhokwha, nai whakapulo ki naua e he au e mā. Pea iloange, ko e leo mehe ao nai wholofola mai. Ko hopu alo pele ena, aia ko ke hoifua ai, mo whakaongo ki a te ia. E ia whanunga e kaako I he leo pia nau manu wahea, manu wahe, a pita o nau tō, ko o hifo ke kere, kia hawa sisu ne ala, hifo ke te kina tau, ane pehe. Tuu hake, awa e mana wahe, mena hanga hake, o ki kai, ke toi iloa hataha, kai ko sisu pe. Ke lolotonga e nau hifo, he funga mo unga, na e whakatokanga e, sisu ki a te kina tau, oa te motala ki a taha, e mea nā mo mamata ki ai, kai oa ko toi turu, kai whaha e tangata me he mate. Matthew chapter 17, verse 1-9. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and his brother John, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. Suddenly there appeared to them Moses and Elijah talking with him. Then Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 dwellings here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, suddenly a bright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell to the ground and were overcome by fear. But Jesus came and touched them, saying, Get up and do not be afraid. And when they looked up,
They saw no one except Jesus himself. As they were coming down the mountain, Jesus ordered them, "Tell no one about the vision until after the Son of Man has been raised from the dead." Papatoetoe Vahefonua ko lau ke te koni ki he Malanga e koe ni ka ko whaawhi hene ai ala noa e koe ni ke ne lawa mai ne whahoko atu pe ia, pe whahoko mo ni tāwe noa ke tā whanau ki ai. Hoko hingoa ko whisi hone le nati, ko e ku ta uono eni, ko e ku ta mai ko popi le nati me hawe loto. Ko e ku whae ko la tō le nati me boke, ya nai whae le iau i sia tautai. Maloe lelei kau leka whanawako o Saione. O ku mau whewheha ke ki he pongi ni. Koe ka Vahenga, ke ku ki tala noa, ko sisu koe mama. Hiki ni maha keia, mane kei manatui, koe hami ana e hoko ki nuk silani i wiko o si. Iya, Saione. Tato taho. Iya. Iya, tafea. One more. Iya. Itu. Naku ahake. Pongi-pongi. Au sia kitua. Aku whakapo uri alangi. Mo tawhea. Mo kepio. Mo uhalahi. Pea aho taha. Kau ahake o whea alo o Vahenga itua. O sia kitua. Ako kei whakapo uri mo tawhea. Pongi-pongi pule lulu. Ako ulo mai e fuula a. Pea mohono mama. Mawhana. Pea Vahefonua. Whanawako. Koe la a. Ko sisu. Koe mama. Ke tau tari a sisu. Ke tau hoko koe mama. Amen. Te olawa te kiwe sila loto mohiwa. He pelu wai wha nesta hawa. He koe wholofola au tua ko koto mo ui mo koto malohi. Pea masilange i he le tā whakatomata whope. One asia tō mai io i a loto me la marie. Io hono ngahi hokonga muuho. Pea kune wanga i a ngahi hori me whakakaukau o loto.
Malanga Vahefonua ako. Magipui ko ape ke kita ini ko ini. Ang Patonga ipe ang tali ni ti ta ko si ko. Liti ko dia hiyo ko ka na mi ani ako. Ya. Lai sia to tai ai ong ma tua pe to ta we fa e ta ko si. Ko tali ni ti ko ne ma o ne fa pe ni ba. Pero te pe ne hi ba he ke ko si. Ito nga yo mata ho si yo. Wa nga yo ni ma. Ya review ai Malanga ya ho ni pe ko ha ke pe kia ya ka be nga. Kane hangi le fa pa mo mana tu e ki ba mo fa malo atu. One a hiyo. E ba e fa na o pe ta po aki. Ke Malanga mo se ka le a ho o fa. Ua fola himi te tauto e hiwa ai, nima ono fitu mo mea hake ke tawiwa. Sisu kohoha mai e, koe u masani pe. Hoku loto kua to'oa i ho whaka ofa. Si o ofa kia hulu I he mea kotoa si e kumata I koa.
Tō eiki au kumutuni, ai pe mua ke whakumapa. Ke laga au haki haki, asi o kukukuanga. Tōkoni mai lau maari e maa oni. Ka maama o maa wata mai. Whakatoka maari o maa uloto. Ia whikau e aho koe mi. Ke hoko e ke mau ngila. He ko koe sisu ia te ke mau tōni. E wapa sisu kai si ko tau whamu i eme. Tāpo pia moe awhia e otua. Ia tau roto Tonga. Ko e māma o kune hulu hulu e tau whata. Whatapu pia moe kele kele e kini. Tapu pia moe temi pale. O whatapui ke whaia e tau otu moe whawhetai. Ko e whawhia ngai ki o tau otu ai ko ia e maa miuni. Whatapu atu ki he whanau koe mga puna hau eiki. Kai o maha mata pule. Whatapu ki he whaiwhekau pule. Koe Vahenga Ngaue o Saione kai o maha no whamiri. Ato e whatapu ki he whaiwhekau wako wako. E koe sike tari maalolo e api koloto whale ia. Kano whamiri. Whatapu atu ki si kahi kau tangata eiki. Kau whine eiki maha i o lotu. Kau lotu whehui. Whanau. Kau whanau ki he ui. Kai umaha e whanau. Koe tau tupu. Koe hako e siasi. Whakatapu makehe ki e whakafofonga whare alea. Pe ke se au e poate whakakolo a maua kie. Koe tamaki. Tau whakataha he maua ke lesi o e ahonu. Whakatapu ke kau a ahi. Ko mau hui mai. E tau kau whakataha. He lau tāpu aki. E api te Saione. Tani lei ki mau tolu. I e wafa tau eiki ko sisi ukalaisi. Au atu ai whakatapu ke te ki mau tolu mo me mai e o pe. Whakatapu ma kehe ke whanau atu. Ko e ni ai aho. Ke whai ai whakaloto lahi. Te ko ki mau tolu ai hako tupu. Ko e siasi. Ke whakatapu i ki mau tolu. E la maari e mauni o ni o whaki a mama. Ke mo apasia ke sihoba. Ko e poto moni ai. Whakatapu atu ke sikao ke whanau na rau tokoni. Pe ke kaunana nani whakahoko e tala noa pomo e hiwa e ahoni. Ko e kawenga o e tau. E siasi o tau kau ki ai. E whakatā mai o eiki e tau whai whatongia he siasi. Ko e kawenga o e mahina. Ko e ni o pehe mai. Lau maari e maa oni oni. Ke mau hoko ko e kau whakamu oni mai a whiona. Kaha kawenga ko tō mai ke whakamaunga ki ai e tala noa e whia koe. Pompong ko ni. Ko e liliu pe ko e liwanga e po ui. Ke ulo. Pe ko e mama ko e akalaisi. A transformation to shine. Hulu hulu ia me ko speli nei lau. To ia mātiu ko e wahe tā whitu pa koe e si wau kai lea koe ni. Pena e whakakehe hono a ngā i o nau au. Pena e malama hono fōtu ngā o hange koe la a. Pea ko hono ngahi ko fūna e hina e ki aki mai o hange koe mama. Whaki tā uau pehe, pea tō ngai e ka wako kuoli liu e fōtunga o sisu o hukulu o hange hala a. Pea ko hono ko fūna e wheta paki o hange ha mama. In English he says, and he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. Koe kame ngā pehe mai. Ko e liliu, ko e liwanga e mohui, ke ulo. E ko ia une mau a kalaisi, ne mau e mama. Pea ko ia au kene koki nā ni te moe o tua. Te ne ulo, o maa e ki aki.
Pea ke te tapaki o hange koe mama. Whamalo ke tangata iki whai whekau pule. Koe whainga maari ko whakakoroa. Ko lau tāpua ki ai mo ko whamili. Kaya maa ka tuunga ia ko Ngaue ko lava. A koe tala pea e ofa e o tua. Ko te lave mo nuai. Sias. Nei os te tewe Malanga ia ke wiki kōsi. Ta matala noa koe whai whekau. Ke lele ko toa pe wikeni. E whakahoko mai. Ko mau e te e whanau ki he wikosi. A kai ke ne ilo e whana mai whai whekau a ko a koia. O te ke mau e hiwai. O ia e whai whekau. O tā e whai whekau. Ko e sias e Saione ko sias lau tohi tapu. Ka kou tui au ia ko nau o si mau e nā tole tala o Sapate ko o si. Nā wale ko tō lalo o whakawhe, o pehe ko whakawhana e tania. Tupe moa ke whai hatongia, e whatongia e ahoni. Pea mohono le so ni, pea mohono mahu i ngā. He koe Sapate whakamamawha e nia, ai loto e karistiani. Ko tala noa au ke kōsi, e tala noa e kōspeli, e tala noa ki he ita. Tala noa ki he nofo mali, ki he fua kawa, e tau e fua kawa, e mo i tono mali. Ko tala noa e tohe a kolinto, ke Ngaue e eiki. Ai mahu inga, ke whakalau mali e tau mo ui. Te koe taimi kou tau kei whakamamani ai, kei hoko pea wheke ke i mo whakamaha atu. Pea behe ai e paula ke kakai kolinto, o te ki ai ke mo hoko kua kakai whakalau mali. I he tala noa o he aha koe ni e whakaukau e aha koe ni, kou tui whai whekau. Kono whakamā opo pe ia, o e ngahi le soni ku tau situ o mi ai. Kai omi ai wholofola e aho ni pe mohono kosi pe li. He lava o tuku ai ane afi, e malama mai ai maama ai eiki, kia te koe pe moa. Kala noa ai soto, ke aluhake a mo sese ke mo unga o Elohimi. Kala noa tohi a pita, ke whakamo oni na nau mamata, o kai koha whanongo tala noa pepe koha whananga. Kana maa tā tonu ai langi o kalaisi. E tā wau mai ai ki he le soni huru e aho ni. Ko e haa whakakehe. Ka mohono vesi, pe nae whakakehe hono anga yo nau ao. Pe nae palama hono fotu ngā o hangi koe la a. Pe mohono ngahi ko funa e hina e ki ati mai o hangi koe mama. Ko a ngai whikau kou tō mai ki whai kia tala noa e ahoni ko mono kawe i ngā. Ko e liliu pe ko e liwanga e mo ui. Ke ulo, he koe mama koe akalaisi. Ko e liliu pe ko e transformation. Ko ha mea, ko e hae mea na e hoko. E na e hoko i e whia. Na e ave e si isu e ka wako koe ni. A pita a Saione no tenis. E tau pe he pe, e hanga e tau sio e peoni, a si isu mo de ka wako. Ko ha mea ne tō e toko tonu koe ni. Ko e toko tonu pe eni, na nau tari ki a si isu, e he ne lotu ko ia, e Ngaue keti mani. A tau pe he pe, tanga e ni ihi ko Saione, ko e ofa anga ia ko si isu. Tau whanongo tala noa pe, ngahi tere tala noa e whawhola e ko si mo, ngahi aho ki mui ni, ko pita eni, na ne whakamo o ni, ko si isu ko e misa ia ia. Pea o mai ki he taimi koe ni. Pea awe ki nā toru e si isu ke whunga mo unga. Ko tui lahi e whakakau ko ia, na ilo i pe e si isu. Ko ki nā toru e ni te nā hoko ko i kau whakamo oni maana. Ka ne awe ki nā toru ke he mo unga. Ke whai ai ai tāpuaki. Ko i haa whakakehe. Ko i whakakau na inofo pea si isu i mamani. Whai e lahe ngahi mana mo ngahi whatongia ke sio pe kau ako ai. Pe hange ko nonga pe kau ako e whiohi mo sisu. A koe taimi eni ne avia e sisu e kau ako to wako ke tonu ko ni ke funga mo unga.
Pakoi fuafua taimi e mina e whakahai. He tamai, ai nau, a hono fuha. Na hifo ai ao. Pea malama, ai fofonga o si isu e si o te kawako. O ilo. O kukehe nia, me taimi na nau iai. Ko ili ai taimi, na e fola ai e ona. E kawako, ko hoku alo pele ena, ko hoi fua ki ai. Kana ai tāna ki atu ai whira, mō whakaongo ki a te ia. Ko tui e whakakaukau ta tau pē, na e ave e sisu e kawako koe ni. E tau pē, o ki nau tōna e hoko koe kau whakapu oni, ki e mea nai hoko. O mahawinga e alu ki he mō unga. E tau noa i e whanonga isi le li. Nai pehe koe whaitu o tō pēo nau sio ki ai koe mō unga o kai tēni pāle ke whai ai lotu ki o tua. Tau whanongoa. Ai tā whea nei hoko. Pea moe palo parema o hoko i e Vahenga Hastings pa moe nepia. Pa koe tala noa i e nau kaka ke tunga whale. Ke ma bahe. Me vai o mo vai o whai ai. Tā whea. Ko tui koe whakakaukau ta tau pēo oma ki tā tō Kristiane. He taimi o tau nofo he mo ui whakaaho. O koe pia he taimi o whia mao ke tau kaka ke mō ngā. Ke aha ki taimi ke whai ai whakalau rau roto pa moe tala noa mo tau otua. Ka lama ke whai ho tau liliu. Ko koe liliu koe iau whai pihe lau maari e mao ngeru. E haa whakake he. Ko haina e liliu. Pea tokanga e kaua ko liliwa e whotunga sisu o hukulu o hangeha laa. Ko hono ko funa e wheta paki o hangeha mama. Ko e taimi e nei whakahoko mai ai nau o loto lagi. Anau whiau pe mo sisu. Ana e whakamahino he e tamai. O ne omi ke te tau tolu ke whakateunga aki ai koloa lia mo e whakaofu ofa. Mo e ngingila. Mo e tupenu hina e ki aki. Pe ko ia on alo pele. Ke mahino ke kau ako. E hoko mai e taimi ke avea e whanau tama tangata. Pe wai puri anga mo te ma Aotearoa. Pe pe koe puau. Tanau sio ai kau ako a pita. Saione mo se misi. E nau sio atu na nau sio ke a Moses. E mo laisia. Koe whakatai pe o kaua Moses e. He nai wholofola mai a eiki. Nai kai koe pau ke tamatei ai lau. Ka ke whakakaka. Nai tala noa ki ai le soni. O wike pōsi. Ai mau inga ke tau lotu pe a ko tau whakamole mole. Tō ngai e tau sio mo e tau whakai, mo e tau tala noa. Ke ua e whitongi aki ai kovi ai kovi. Pena e haa i laisi a. Ko ngā tangata koe ni, na kaupe mo ki nā ua i he wha. Haa whakakehe. E taimi na tau peo omi ke te tau tolu. Koe omo palo fita. Pea koe tangata pe ki nā ua hange ko ki tau tolu. Kai e taimi o ku malama ai ai mama ai e ki. O ne liliwa e mo ui. Ke wheta paki pea mo minila. Saione. Koe pole ai Malanga e aha koe ni. O ki nau tolu o nau toi, mo whakala ke o tua. Wai ai kovi nā nite, e mo tau e ki. Pia te ke ulo atu, o mamangi ai, o tau kau ngā whanua. Ka aho ku lau maari e, ne ongo e po uri e. Ka koe sisu, ko aho ai tua po. Ko Moses e alo aki e mo ngā ki o mai ai te kau e o kuru. Me koe lamari e mao ni o ni, nani ufi, ai mo ngā i ngā he ao.
Pea koe pole e ka koe pea moa. E taimi o tau whaka utu mau kua i he nofo. E wholofola e o tua. Me taimi o tau whaka mo ni ia i ko ke tari a sisu o whahoka i COVID-19. Pea moe o tua. Tene li wanga e mo ui. Ke haa pole a. Koe toa taha kou ke ofa mo ke tau ki o tua. Whana wako. Koe taimi o te mo ui ai ki he e ki. O kune whakatonu tonu mo hala. Te ke ngingila koe. Kai te kehela koe whengai kia hola i mata. Moha foi vali. Moha toi mea kehe. He koe tala mo e whine mui o apa sia kia o tua. O kune ngingila pe ia. Ia ke lesi mo e lau maari e maoni a o tua. Pena e toka e fi e koloa e ki e funga mou ngā. Ko sai nai. Pea mamata e kakai ke whaka ofa. O panie ai palofita e iki. Nga konaki o Malanga e aho koe ni Saione. E funga mo unga o whai ai o tau riki. Ka pau kua taha koe ko ke tari a sisu koe COVID-19 mo i o tua. Ke pule e te mo ui. Tau kaka i mo unga. Ke tau ma waha e me nofu anga. Koe mama koe ni. Koe ngai mea o ta maheni mo ia. Mo e ho haa. Koe ngai mo ui whaka aho. Te mau pēha taimi a pēha mo e eiki. E whai ai o tau liliu. He koe wheo i mo sisu. Koe pani koe e lau maari e mauna ni. E whai o tau whaka fo'o. Pēha ki tau laka o tau. Koe kakai o tui. O loto ke eiki. Koe kakai o nau maua e eiki. O nau ulo. Pēha ko koe. Tala bomo e whine mui koe mama ana. E tala e whai kehe o a poto. A tahu apa sia ke si hopa. O ne ilo ai komi. E afe me iai. O whaka ofo ofa pe e tahaya o apa sia ke si hopa ia te ia pe. Koe poto. Koe mama, koe tapuaki. E whakateu ngā ki koe he o tua. Pēna oa nā ha taimi ko ke afungi. O ke tala ko ke lava mea. He koe lelei ko toa pe koe fuaki. Koe poto o kata ke taha ko toa pe. A koe whakapoto. O ku mauia e ha toko taha. O tokanga ki he lotu. Pe ofi a sisu e ni whanonga. E haia e ne lea. He ne tala no whana wako. Koe tō tāko li liu e sisu e ne mo ui. O kune mani pe. O kune whakawhetai pe. Tau o whina ki nau tōru ko mole ai koloa. He whakatamaki koko. A kou tui ko ki nau tōru. O nau tui ki au tua nau whalala pe. Nau amanaki. Kaia. Wa mahalo tō. Koe hai tū kuna au whakakau. Ka paua tā kita ku te loto ita. Tuko ke malama mai ai mama ai o tua. Koe tā pua ki o e lau maari e maani o ni. Ke tuku o ite ita. Taim lahi. Kai ki tau whatonga i toi li liu o tau fotu. Ka paua taim kou ke ita ai haki selfie. Ko sio pe koe ki ai. Kai ki toi i te ita ko. Ko ngai te hange ki ta te molo. Kou ilo pe ai taim kou ita ai. Kai lahe mole ho tau i di. He ita. Vahenga hi ai taimi aonga. Ke Ngaue aonga ki ho tau taimi ke whai a mea. Ke tokoni ke mo ui. Kai lahe ko te whaapara oa. A ngahi manatu me lie. E ngai mea whaka eiki. Wa te nofo whakakaukaua. Wae ni ihi ko nau. Tō tau i e hala. Ke whai pe i tāia. Ke whai pe lau si ia. Ke whai pe lau Tonga. Ka hile ko ea pai ngai tāpua ki e nau mo ui. O te whaka amua mai. Ke Ngaue aonga kia. He koe tāre niti tai whaki he o tua. Paki nau tō. E ki li liu au.
transform to shine. When you have God, you will shine. Koe lau maari e me whai o tau whakafo'u. Ke tau tui ki he poto. Kai whai ngofua mononga e mo ui. E ko wha amu ke hage pe ko ia, mo ui pe ke tau, ko whai hok whato ia. O mawinga e tūkunga e loto mo e whakakaukau. E tala noa e ko speli e ui ko si. Ki he bete mali, ka mo e tono, ko e fuakara moi. Ko ha mamahi ko o kulu tua. Oi kai to e lava hano whaito. Pea pehe e whai ai beteki. Ai fuakara na tau hiki o tua. Ko e hori ai kakano, sio ai mata. O pe ai whakakaukau. Whanau, ko taha ino e vesi lau loto ko tui o kume. Ma loto he taha ako ko toa pe tohi a mātiu po vai ni mā vesi tōtolu. Ka mō fuafua kumi ki hana puri anga koe mā onionia ana. Pea toki tā naki atu ai mea ko toa pe. Pea mau ilo whewhe ai mea totonu ke mau whai. E ko tau he po uli. Ka tau e whihia he ngai ka venga e roi. O mau inga e tūkunga ho ata mai. Ai mea o ke whakakaukau. Ko tau ata mai, o kuia he kakai e nihi, it's like a memory bank. Ko e panke o tūkunga ki ai ho whakakaukau. Pea mau inga ia ke tau nofo e tau whakakaukau ia sisu kalais. Ka tau tānaki mea lelei ke aonga ki ai ho tau ata mai. I o tau ata mai, o kune lava o whakafuo ai mea ko te whiebau. I o imagination. E lana noa pe ho ata mai, ke ne atu ka te koe, ai mea o ke whiebau pe ko ke misi ki ai e kaha. Koe mau o kalaisi, o ku tupu laki ai mo ui. Pea ku ulo atu ia māmangi ai e kau whanonga. Ho ngahi kau ngā mea he ako. Kai taimi lahi, mone lawa i ni, o mawha a hoi whoki e lafi ai hosi te whekai, ke mau i ko mau ata mai. Pea wawakai a kakai u ke whiohi mo ia. Pea mau tokone au ka te koe, ke whakaulo ho māma. Pea ulo atu ke ulungia e taha ko tope. Tau hoko koe kau whakapo oni, o hange ko mo sese, i lai si ame kau wako. Ke tau oki mamani o Ngaue e kakai to tope koe ku kau wako. Ki he iwi mo e langi o kalaisi, tene liliu ki tau tonu. E liliu ho tau urunga ngā pe koe liwanga o transformation. Ki a mo ui o ku whakahoi fua, o ku whakaofo ofa, o ku ngingila pe a hina paki. Pea tene toha ki mai ai kau ngā whanonga, ke tau ilo. Koe kakai ki tau tolu, ko tau mau e māma e o tua. Io, koe pure anga e nuku hau, koe pure anga o hau. Ke teu lau maari e. Makai o ha ele mai a eki ko sisu kalaisi. Pea sari o te aki e ngahi a. Ai ao ko hi ke whai ai whakamau ko eni. E mamata pau ai mata fulipe ki he eki o teunga ia. O whamana wahe. He koe eki te whakamau i ki tato. Oa te mo mana wahe. E lea sisu ke kawa. Tui pe whaongo ki ano i o tua. E koe lau maari i koni tui. Ka veinga o mahina. Oi mahina. Lau maari mau i oni ke mau hoko koe kau whakaponi mai a whiona. Ka veinga o e Malanga o e aha koe. Koe liliu ai mo ui. Koe liwanga ai mo ui ke ulo. E koe tāpuaki ai o tua. Ko ke maa. Ko ne pani lolo au mo tau whetuku mai. Kai mutu pe. A hoku ata mai. O ku wha o fua au e no nima maafi mafi. E longa mua homo he ma. E kone whiri a maana. I taini mo i tani. E kai tene tae tokai. E ngalo e me tamasi. Liwa e mo ui. Tali a eki ka sisu kaisi. Vahefonua e lau maari e maa o nevi. Ke ulo. Transformation is transformed to live. E wā whātau eki ko sisu kaisi e me.
Ko himi te tau hiwa tuko ai koe ni mawa taha o himi o mea hake tau hiwa. Tū o pilawa e lelei o langi hono fu mahu mo hono kasoni. Ka koe mata o hono kua ai ha ai e ki ai hano kua. Ka sio pau plata e a. Ka sio a hono kokonga se toki lata e a. Malanga eke a koe. Kadu mua ke u whatapu ki he aho. Whakanga ki ai bolo mahu i ngana koe whanau e ap ko Saione. Kadu mua ke u whanga atu. I he tala whatapu kakato o e lotu mo e ako. Hu whangātu ai whanau e ap ko Saione he pompou whakoko. Tāne nei ke i kai lawa e whakakaukau a pita. Ke puke tū ai langi he māma. I he whunga mounga. Kai hoko mai hotau whangamu ui ko whakakato e ne Ngaue. Ia tau nasi ai he pompou whakoko. Wau whawhawhunga i atu ai tangata e whawhikau e Vahenga. Whawhikau ki Popi. Behe ki heong o se tuatalahi e Vahenga.
Uhira manase. Ia mo tonga tupo uhi. Pehe fōki ki he si hono kotoa. O kiri o ai whakafonga. O whakahoko atu, ka koe whanau. Ka moe tau tupu. Ka koe whanua ia e ka haku i aki ko Saione. Kau whataha atu ka moe tamasi ako. So sai a whamasa daiata. Ai tari, mo roto honga ia mo on get koe. Toi tā, so ana mo hia. Me he potu Ngaue mo ui. Ka koe kōsperi, koe aho. Lea fōki, ia te koe, anahila kanongata a sunsui. Ka koe whafafonga me he whaearea o nusilatu. Lea fōki ia te koe, Maria America. Ka koe sea ia e kansoro, koe woti o manu kie. Ai tupu ho mo kaimi, ka mo raha mai ke whakakoroa, mo whakakakato e Sapate ako o Saione he apoi. Umau tā monu watu, ke ngai fua whatongia katoa pē, o mo fue sia, ke mo ngāhi maa e takutaka. Ke whakafonuiri, mo kereski mo tolu e o tua. Ke hiri o ai, a hono rangi, i he fua whatongia, mo fue sia, i he whanua, siasi, mo turi ame. Tala monu watu, i he koloa u teo, ke nasia e whanau, o atu ko Saione, i he Sapate ako, o e ua afe, ua toloni. Me rewa whao hama, kau tatau atu. Ngaue,
mafio ai o tō mafi o tau o Tonga. Whakatapu ki he wharetapu tau i heni ai, ia ko whakatapu ke hei, ki o tainui, o tau o nuku ai i he whatare. Whakatapu ni whai whekau, e gris mope i he takulere ki tau tongo tau o sio mai ahoni. Whamalo ki he whine Malanga o aho, tok tāso ana nui muhea, i he whakolo a tau tonu aki mai Malanga mawhana i he ahoni. Ko tu whatama ke ki he taha i he kaurea, Mauria Meredith, Vahefonua ke whatama ke siasi o katoa, malo ki toi ka mau e. Kua tā whakakoa koe ni aia koe Sapate a koe o mau siasi. Kopui ngau anahila kanonga taha, anahila lose kanonga taha sui ki. Ko purere mai o tangata e ki mei sui tengi, pai poa, ni o top tapu, ko whine e ki, ko kolo vai, kolo motuna te amo o fōna. Ko kuta mai ko ai whinau, ni koe whai ato nei o fōa, na whai mai o fōa. Ko whinau lake a puto ai, me mo whae, ko ai ine kanonga taha, koe whai ato koe moia. Ai le whangau ia i he wharimahatu mai o lai. I Tonga, tēnā ako GPS a Hofua, Government Primary School i Hofua, pea urere mai ki Nusilani, mau e pepa whine ki i e tahima whitu iwa, pea urere mai ki Nusilani i e tahima walunoa mo ku Tonga ane, ne maalono Tonga ane i Sanuari an te karamataha. Pea siasi, ap siasi whakawhiangai ma oni, i one hunga, a wau peke taimini o ko ke siasi pe one hunga. Ne wako i he primary kono one hunga primary school, pea hoka toai ki he manukau intermediate, ka ui he taimini mo Royal Oak Intermediate, pea na ako i he one hunga high school. Aia ne ngata pe i he formono, e koe winga ne lahe pau he ape ako, ka kore mai ai pule ako, he keke turi ko he ako anahila, ka te atpe whanga maari, ke nofo i he ako, ko winga ko o si ilo pe ta i ko moapi, ko winga ko o le ngata. Pea o anu lewa kumi Ngaue, o maho Ngaue i he panke ASP Bank i Keironti. O Ngaue ai, os pe mai naono me ai, o ku turi au he Ngaue ko ria Ngaue. Pea whoki mo ko mau api, ka kia wilo mo hai me te kaha ko mau api, ko ngā whuku nei riha ke ako ka alo Ngaue. Pea ne upuno lewa ka ti loke. Ne upuno whaki latu i he awa ano o sune. Ke tokon mai ki ke mo ui. I ko tō taha talangata au. Ko e palani e ko palani o whamiri mātu ke wako au ke university. Ako economic ke mau au mataitohi e komis. Ko inga e taro tuku mo i Hofua, mo e ku uruat pe te unga kapteni e GPS a Hofua. E tau rere mai ki i Royal Oak Intermediate, na mahanga ua, i he fono uruat mo e ua. Pe au rere ki one hunga high school, o kau i he kalasi pau taha i one hunga high school. Kaike? E tuku mahe e whanatanga whai whekau, ko ka venga e plea ko ka mata sisi. Ko e vesi whafola na whalafola na tō mai ke whahau aki e ku rea i auni. A takpe e hiko niu au ke whamanatu o pe whai whekau. Ai taimi wani e ose muni whalu, ose tala roa. Ko e vesi whalafola whanau na tō mai ke moehimi, ne tō mai ke e plea i auni, ko e Saione mai tōnu e Saione. E nai ofa pe taha ai otua, ki mamani, o ne whaki kono alo tofu pe taha. Ma e whakatuku, ko hui ko ia. Ko ia ko tō pe tui pik tahi ki ai. Ia te ia, ki ua na hau, e mangua mōtana. Ko e ofa ia, ko e whakatātā ia, ko e ofa e otua ia tau tono no kātoa. O whaki mai hono whaki. Alo, asi isu ke tau tono. Ko e vesia na hau mo ia ke whahopo, a whalafola ke whahopo aki e lea i aoni. Pa koe ku himi, hiri ai la tō mai au, ana tā maki e. E whai ngofua, hiri ai waha noa hopo ki uta. Himi whāwalua. O whaeke, taime ni whaeke whanau, alo rea whitu, me waha e ku favorite song.
ko ha to taha o ne hanga o ko eke me kone whanau wa ne inspire lu. Ko mea pe tau to ta to ko ma vai ta ni whanau. Ko himi kono ko atu ko tai mo to ka whangata o ko lau e himi ko uhinga ko tai mo te to ka whangata whatai ni. Au te mo hiwa ke tolu o to ma e awia inspiration song e hiwa aki. Ko hiwa kana ho fua si vai mo mo. Hiwa me kono vai fupua ko whanau tala noa. E pe ko ke toke lau ma ho ki niu. Ko uhinga ko me o ne whakaili aki au e hoka tai e whanonga. A koe ko whemau ke whamalo ke Saione Lenati. Koe whanau koni o ko whetaulaki i ngai api ako. Ka tu hake ha reka o pehe ke tala whitu na kau mea. Koe ki te whanonga ki tai ke hingoa. Koe ko hai hono hingoa ko ke puaki wharerema. Ko whamalo ke Saione Lenati. I he ene puaki ke rei hono hingoa. Oi. Koe whikaulaki, mahalo pe ko lea e whatonga i pehe tangata i whai whikau ne tu whakaukau ne te lea ne lere mai e hala me lo tolua ane hua mo te ke tu koe ni o toku mahu e ku lea. Koe ungu haki, ko toko taha mahu e au. Hiki haki ane ne ilo toko taha mahu inga taha i ene mo wiki ai. Whanau? Ko hai o mahu inga taha i o mo wiki a te koe. Who is the most important person in your life? Hiki nima? Iyo. My parents. Iyo. O matua. Iyo te hatau te hane tari. Iyo Saione. Ora o ke whakaukau Saione. Ko hai mahu inga taha o mo ui. Sisu, Saione, iyo. Ia ko tō tāne hikni mama me mui. Iyo, malo apito whakofa apito tari. Ko tō taha o mawina taha i mui ko koe. Kai te ke mo ui lelei, ke fua whatongia. Te o kapau o tau pehe ke tala o fua, ke haa mo haa kona ke wha whanau. O kapai ke maho koe ofa, ke ongo te ringa o mi. Te o toki maho awe ofa ia, alu o tau ke whainga tāko lai. Toki mau e ofa, toki hawa ke hau loto, tau ko kata mai, o kea hau whatongia, o whamiri, me hau kolo pe mo siasi. Ko te toki mahino e ka kita ka e whanau, toki mahino ko ia ka toki whaingofua renga ho tohala. Ko tau tolu noa, na upehe, mahalo ko taimi ke walo foki university, o ai haki matai tohi, ko hinga o fiu he talu ene tau o funu a kukalake a tātāpe, ko osi hela ia o whamiri hono a kohi au o ilo pe au ko os maa koe poto ka koe lahi koni ai talangata. Pe au aroe ka huke university o ikai. Na o kore ke scholarship e ua. Ua ki matuino o talat ki mua, whaat ki mua ko whamiri na whimau ke ala ta whaat whapaanga ekonomi ka mo pe. Ka ko maa scholarship e ua na wapalai kia maa scholarship e ua pe taha scholarship e Pasifiki ke ako university ko taha ko ekonomi ka whimau ala komes. Ka kono wa ka social work. Social work. Peo pehe anga ki anga koni whanonga mai kono whamiri. Anga ke seo ke whaena, overhen, ne lahe ne tokoni ono whamiri, ko uhinga ko ne ofa ki ono kai nga ke tokoni pehe. Peo seo lewa ki ngahi, mo ni mea kona ai social work, e whakaapa-apai e toko tako toa pe, mo ene totonu. Peo seo lewa ke tapako na economics, o mea tatau pang toka nga e kakai mo talano ke pahanga no whike mea te. Kana e maa whananga mo toko o social work. Kana o whiri lewa i e scholarship kon ke social work, o alewa ako e social work. Ne tau pe ua e whenga e na Ngaue full time, pe waka full time ni pe, o mawa ki matai tohe kono tuia tai te ua koe ni, ai ko Bachelor of Social Work. Malo a whaihekau, ta hau rau tau ni te ua ko mea. Zai. O mau e ku Bachelor in Social Work. Pe o pehe lewa, ke kore Ngaue ki social work. Ko mau e te mea toi, kore Ngaue ki social work. Me Fakamafua social work tangata i whaihekau. Ne kore Ngaue tupe, o mau e social work. Ka koe supervisor. Ne kore tu o tolu, apalai tu o tolu ke supervisor, te mau e supervisor. Hoko atu ki he manager, a te hoko manager, youth justice manager, ne kore tu o wha, interview tu o wha, ki he lakanga tatau peta. Te interview tu o wha, ne te he mai he kure Ngaue.
te ke si mate ngata ala no ko o ata Ngaue ka koe te ke fiu koe he te ke apply me te koe o whakaiku koe kano ngata o ma o iwi biau me he kano ngata o ngā pupuhinga tai me ni tau whasio ko hea o rol moro o tau sio jato ki tua mamani sio peki api o hoku hingo ako ana hila lose kano ngata ma o iwi biau me he kano ngata ko ana hila ko hingo mauri ko whaena ia no pen friend ko mauri ki sponi tai me ne whanau ia au na e tonga ni mauri ko ni o kore ke whakahingo au ki e ene o motu whewhine ana hera mo rose ana hila lose ko e omo mātua tari mana tahine ko ni ko me e ko ina tage le mu ene omo mātua ha ko ku fine e ki no silani no fo ova nga no fo one hunga lue me one hunga ko kerele pasi e no hengi ki kota huhu nga u he fale biskete ai os ko ya he kapasi ki new market e kapasi ki new market nga u ai osa new market e kapasi na ki fale su ki one hunga ko chendos nga u ai os ko to kalangia kai ke wilo e nga himia ko ya ka ko na ki mai fine e ki ya kana ke ilo na ke pe mo pe ka nia pe pe fine tai offer ko tai offer anga ne te ke wilo ko hande winga ko tai offer ke ko hinga no pe au ya o ko poto anga u fine o fa malo at mo winga fa si o pe ki a fa na ko fe ma hanga hi role model yo mo wi si o pe ki a pi mo fononga mo winga na mo hemia malo ko tai pe ki fa hosi e burea a minha mauinga quando eu fui minha tomo mauinga ko fi mo ke vai mo tonu fana ulu aqui é que offer yo mo wi é que ma we offer for God so loved his son that he sent him here to earth Jesus é que ma we offer ko e whakatata ia offer ka be tala mai ane po hai winga offer so ne mai tolu sta no ko winga ia offer ko hono wa ke ilo i ko e ke ane po hai ko mauinga Wana ni whakahingoa koe. Kawinga na whakahingoa i koko anahila. Kawinga na ke whakahingoa i koko sela vai kakara na astu mai hingoa ka ano whakahingoa anahila. Kawinga na whanunga mai ki musilani. Homo family. Kawinga. Kaure te tau pehe. Na mau Nofo State House. Nofo State House i one hunga pe. Pe osi pe ngai tawa ni pe lava whakatau ya. Kako mea ko ia whanau. O ka pau o ke fia nofo ha ape o koe sai ane me ape koe nofo e auni koe a koto o tahape tene lava. A koto o tahape tene lava koe uhinga e mau ho o Vahenga lelei ke lava tangeo whalala te a te koe ke o atu hano ke whakatau a hapu maha o matua. Koe uhinga ia koe mea ko ori e tau whana e tau whami. Pako no tolu kone ku foi koe ko whima ke tupa mo tō whakakoloa. Ai ke whakakoloa e tau mōngu. O ka pau ke whakakoloa i apu, ai ke whakakoloa ke tupa tōpeo ki alkia. Koe mea me tōko whimau ke tohe ahon me rea whanau ulu aki ke ofa ia koe. Ko ofa pe ia koe, mau inga ka koe ho whatongia ki o whamiri. Mo whanua te a te mo wholo, ke whanua mai me tōna. Hono wa, ilo i koe. Ilo i pe o ke sa ia he o ke sa ia he kai mani o ke, ka hawhanga whatapu, o ke sa ia i he, ai ke ilo i koe, mea ku maa whana ke o loto. Tā koe ku ke whi algo ako loea, whi mai ku mātua ke alo ako loea, alu peko ako loea, o se fustire lau mano, o se kata kaka moko alo ako whaiamu, maa whana ke o loto. O hinga na au ke tamasi, na whi maa au ke hoku ka whamau, ave o ako alo ako loea, o se ta o iua tama ia. Koe ke whi sa ia he loea ko whi ala whaiako alo ko ke whi ala whaiako alo ko bongo kui. E mātua tai me niru fulahi aku tai tau whi maa ko ke whi maa whanau. Ai ko ia pia ke whakakoloa. O ka pau o kai ke whakakoloa ho ngahi ulu nganga ki a whaiwhekau, ka siasi, pe ko hapiako, pe ko ha whakakoloa ki a koe. Pe ko koe pe ko mahuina tahi o mungu. Sias, haro ko whiunga e ku whaiwahi aoni, ka taki te whaiwhekau, ka pana he tono no e te teu, haro ke osi mea ki te koe, ka me maa social worker, te pena ki tau kei, tau a moia, koe tai teu teu. Kai ke te mo rea maari. O whaka te motono no katoa, tau whanau. Mahuinga apito ke whanau, e tai no nau tua whaitu, o eke poko hau mei whai, tala hingoa pe aike. Ka pau ke mahuinga maari ke whanau, o nau hingoa, ke nau lava puaki, ko hai e toi mahuinga ia. E verewa malanga ke tatau.
Whakatapa atu ke he ngahi whakatapuna e osu atu ki mua. Whakatapa atu ke he whaiwhekau i ki pope. Mo Dr. Soana Mui he ata, mo kai ngā lotu Saione. Koku hingo ko Maria Meredith, ko lere mai me wharereo i wawako. Mo uwea kolose atu ke he kolo motua. Mo whasi mo kolo whoo i Tonga. Mo iai peku kōga uwea, whisi, ha moa mo pāra. Ka taki vete o rea whapārangi atu. Good morning everyone. I pay homage to the greetings and formalities mentioned earlier today. My name is Maria Meredith and I was born in St. Helens Hospital, Pitt Street in Auckland Central in the 1960s to my parents Semisi Williams and Ana Maria Tuitawoki. I'm married to Eugene Meredith, who is Samoan, and we have been married for almost 40 years, and together we have 4 children, and we live in Glen Innes. I was asked to speak about 2 things today. The first is what it means to be a mother and the role we play in the education of our children, and 2, my role as an elected local government member. So I will begin by declaring I am Catholic and I attend our local parish in Glen Innes, St. Pius X Catholic Church. However, we are all children of God. In our Bible, it talks about motherhood. The scriptures teaches mothers to point children towards Christ by praying for them, modelling faith and character, and training them in wisdom. This is in Proverbs 1 verse 8 and chapter 20 verse 15. As mothers, our role is to love and teach our children how to be good role models throughout their lives, through our actions and thoughts. We pass on our cultural values, beliefs and wisdom to our children from the moment they are born, as young children, as they develop into young adults. It is never easy being a parent or mother, but we must not give up. For example, in my family, I'm the first one in my own family to be blessed to go and get a university education and a professional career. The importance of education was instilled in me by my mother and father. My education with the Maris sisters, the Mercy sisters and other role models in my family. I developed a love of reading at a very young age through an auntie who would always give us books to read. I went to school at Maris Primary in Herne Bay and St. Mary's College in Ponsonby. We have so many people that influence our lives from the moment we are born. We can use those values and beliefs and help our children develop into adults that help shape other individuals in society throughout our lives and history. We never stop learning and are never too old to learn. I took my learnings from my education and passed this on to my children. I left school with university entrance, worked, then got married. We had our first child, kept working, and then I had 2 more children. One day, like Alahila said, we kind of realised that we can't get far without a formal qualification. I had worked in telecom, now called Spark, and then ANZ Bank for a number of years. I enrolled as an adult learner at the age of 30 at the University of Auckland, which changed my life. Our family made huge sacrifices so I could attend university. We survived on 1 income, eating lots of mince and sausages, and while having 3 young children and paying a mortgage. I've completed my first degree in education and anthropology through the arts. I was offered a job before I finished my degree at the University of Auckland, where I worked as a program manager for the New Start program, and I stayed with that team for almost 25 years. So I just left them about 2 years ago. So I spent this time managing and coordinating a program for adult learners who wanted to gain admission to the University of Auckland. The experience was amazing, and I love working with people from all walks of life
helping them to fulfill their aspirations. While at university, I completed a master's degree and then I became pregnant with our 4th child. I later began a journey with a PhD in education, but you know us Tongans, life gets in the way. And I had to withdraw from my study to focus on family that needed my attention. So I will stop there and turn the attention to my children. The research tells us that children are most likely to be influenced by the educational level of their mothers. Today I would testify that this is true. My children followed my passion for education, and now they have degrees and qualifications that our family are proud of. Sorry. Must be my Tongan blood. Sorry. It has not been an easy journey as children challenge our thinking as parents. And as a mother. The reason why is as they get educated, they have the ability to analyse, debate and rethink our world, which is amazing. Sometimes I tease my kids and tell them that I didn't just get 2 degrees, I got all their degrees because I spent all that time helping them write their assignments. So this is what we do as mothers. We want the best for our children. And maybe that's why my daughter and my 3 sons are still single, because they're still earning money and focusing on other things. But as a mother, our role is to nurture and protect our children. We shape the values of our children along with our dads and other important adults in their lives. As mothers, we are, as the scripture says, best peacemakers, faithful, kind sometimes, and ever loving with our children, even though sometimes they can be a pain. So to our children, value education, make sure that mum and dad support you, but be strong in your faith. Because you need to, ako ke maua ilo moi poko. So I encourage you to keep reading, ask questions and do well at school, and keep your faith and culture strong. So my role as an elected local government member, 2 years ago, I made the decision to leave the university and pursue a career in local politics. I'm proud to say that I'm the first Tongan elected to Maunga Kiki Tamaki Local Board and the first Tongan chair of a local board in Auckland and in New Zealand. I have served on this local board since 2018. We are part of the Auckland Council family, and there are 21 local boards and 21 ward councillors, and of course our Auckland City Mayor. For the Maunga Kiki Tamaki Local Board, we look after about 80,000 residents that live in Glen Innes, Panmure, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Onehunga and Oranga. Local boards advocate for local issues for their local communities that live in these areas, for example. The ward councillor in your area looks after regional issues across the city. You can also ask your councillor for support for advice about matters that you are concerned about in the city. Our councillor in Maunga Kiki Tamaki is Josephine Bartley. Here in Manukau you have Councillor Al Filipina and Lotu Foli. In this area you have the Aotearoa Papatoetoe local board members looking after the local area. Should you have any issues with council, properties, leases, services, bookings, community projects, funding, parks, traffic and transport matters or local businesses, just contact your local board members in the areas. They also look after your pools, library, parks and community halls and funding, for example. So please don't forget, everyone votes for the general election, but hardly anyone votes for the local government. So I encourage you to do that and write any submissions to Auckland Council to make a change in your community. In closing,
As mothers, parents, grandparents, aunts, uncles and siblings, we all play a role in shaping our children's future. We do our best as adults to model good behaviour in the home through our relationships as parents and outside the home, whether it's at church, school, sports, groups, etc. How we behave, speak and think speaks volumes and will leave a lasting impression on the minds and lives of our children. It is also critical for parents to make time, spend time and create that space to listen to your children. Give them a chance to have their voice. They too have dreams and aspirations. Sometimes their dreams may be different from us as parents, but that's okay, as long as you are there to support and love them and encourage them to do the best in whatever they do. Our children are our koroa and heart, so treasure them. God bless you all and thank you for listening to me today. Mā hoa pito, and God bless Saione.
Leo oe ko lau ki te tāpua, ke kaua tui e whanangia mai whia koe ni. Koe ka veinga o mai ke whahoko atu o pehe, koe whumanga ue a kato polo pola, ke tō koni ka ki tau tōru. Ke kato polo pola framework, assisting with helping our Tonga families. Ka ko osi ako he rea ke lama whahoko atu au. Te ria na hange he hapure o tapului au. Ko hui moa ko so ana mungwe ya. Koe ofe fine ki ka ua si iau e tangata eiki ko sione mungwe ata. Vahefonua, na monu petu. Pea koe fine eiki, ko sa alote manu mei pulotu, pea mei mohonua, kolomaile, tufu vai, kolomotua, na maha. Koe ku tangata eiki, koe whaiako. E alo whaiako ke otu motu, pea ate mai ai e rua o whailoa kong whae. Koe ku whine eiki, na kai ke ako ia. E rata pe i he lautohi whakasa e he lautohi, pea nofo tauhi, a ene whae, e na e tau regeleka, e malolope nau tamai keisi. Koe mui e hea ta, koe hingoa vai ua ia o eku, koe hingoa e loto e tamai. Koe whakaiku to tonu o ki mautoruka i mataele. Na koe hange pe koe taimi koe, na atu pe mea kou tohi pa ngata pe ai, whakapau e ngata pe ai e mui hea ta, aia ko mautoru pe whanau, i he makapuna, o i maupuri, o whakaiku mui hea ta. Koe kupui katolika, a e tamai. Kana e mali we siriana, a e kupui, o mauhiki ai o we siriana. Koe mauhau me folaha, ka mau nofo i nuke tūru. E koe kupui whewhine me nuke tūru. E kau e ne whamili, e ate a lotu. Pea koe hau he tui katolika, koe tui mālohe, koe hako i pātere, kana waki pe muna tōru e lotu katolika. O mari pa mo e kupui e whewhine, koe kau ate o tūnau tōru i he lotu. I he lotu we siriana. Pea mālohe anga e tui we siriana, pea maututuku ake pe we siriana. Ako pureanga pe i folaha, CPS a folaha, ai ki tau e taha na o kua toi ki he primary school koia a Hamelu Noto, o kia ia hone a hio. Pea au toi foki mai pe au e nau tae la tau he nofo i Hamelu fe hape folaha, o whai kai puava he tuku ai ako. Ai ka motongu ka kai ke mo peke mo kai puava motongu. Kuke kolis kuin salo te, tae wawangoa ke tae wawangoa no, koe fofua form 6 e kolis kuin salo te. Pea mau skola sipi, o lele mai ai ki New e whakapaia e he ako. Hange peka lau koe ana i la. Tai loto e ku takata e ki mahalo ke wako toki tā, whakasini. Kana au hau i skola sipi pe e whare mahaki ke o aro wako neesi. Pea kai ke o lava a huku hata, a pongi au e sio ke toto, ku whae whakatapu i whare tafa. Pea uloi le vai o ku kai ke whiunga ke o arua he mala e koia. Pea uliliwa hui hiki pea me Wellington Toni, ke University o Tako, o ako ai i he nutrition. Pea koe mahu inga e sainisi o mea kai whika waki mo mo uia tangata. Lava e ako pea o foki ki Tonga i he tahiwa hiwa tolu, o Ngaue he wale mahaki vai o rau. Pea tu e mau skola sipi pe i he wā i he tahiwa hiwa nima, o foki mai ki Nusilani, o ako ke mau hoku lesi sita, ke hoko koe tae tishini i Nusilani. Lava ia pa o foki ato Ngaue i Tonga, pea whai mai e whetutuku ke whonuani koe onga mātu ana au lele mai he wā whe, pea kai ke na toi whie foki i Tonga. Na whie foki ai fine e ki ko tangata e ki na saia ke nofo Nusilani vai benefiti. Na e tō tau e tamai na whokai me tonga he wafe maa wā, koe hau Ngaue i tō koni, ki ra lahi a te au ki whai e tau ki, e na teke e mau e pepa nofo whonu. Pe e wafe maa wā, na e tō tau e tangata e ki, i he sepitema e wafe maa wā. Teke lava hatau kakato, e mau e pepa Nusilani.
Ya no foi pelo mole aqui de aqui em Guafe, em cima Guafe malo. E vai tá indo com Iana, Puaki, Malolo, Tonga. E na o hau he escola si pe kule ana. E na o mo i pe tau ke fo pe o hau pe kule ana. Toki to e recession he Wafe ma balu pe fa pa pauli. He kai te lava ta api no ku ama Tonga. E koe Vahefe ua pe ia mo puna mai ki New Zealand mo kula ki to. E pa kuna. E te whai le mai foki mai e no fo he. O ko no fo pe mo e lahi e te au ko te male. Pe a si maima. Te whatau e api to hiki ki ai. Pe au keni mo mei tō whao. Pe a pehe whoka Ngaue. Asmati e nāma ki te mai ka kai ki he ko. Wako Ngaue, ko tama a tema ka Ngaue. Ko ki pusi a. Ko whawhona pe whongo pehe. E haa marital status. Never married. Aloha pito. Te kei mui he ata pe. Pea koe ni liu pe me mui he ata au mui he ata forever. Ka whoki mai ki he tawa noa ki hea. Ka nāu ko lau tā puaki au he ako. Nā kutaria eiki ko sisu klais ke hoko o e personal savior. E aho wā tolu o maasi o e tahira mauto o ke tau tahni mai. Pea nā ku ilo ke isi ia eiki. E nā ku ilo e kai whakaofu ofa o whiu mo e upo. Ma o skola sipi, na kai ko au ia nau ma o nau taksi ku talo te. Ka nā ku whai wahe mau pe ki tāko toa pe. Ko e ola lele ia e lotu e ku whae e. E nā ne tuki tuki he pompongi pia moe mea. Ko e unga ha tāpu aki. E nā e masiva e nima, ke whakahapoi, ai whanau e toko wanga. Ka mau te tuku hiki. Mau toko hongo furu. Ko la hina nā lolo pe ia e fitu viva. Ko e tahe ti mau tonu, na e ohi ia ki e ua, ki to ua e mau whae. Ko mau tonu le mau whau tutu. Ko mau tonu ono whewhine, ka mau ua tanga. Ko tamsi i lahi ko ia beu ke inofo i Tonga. Ko mau tonu le toko fitu mau i heni. Ko awa e whika ua si taha. Na manako beu ke he ako. Pea ko ilo, ko e loto ia e tata eiki. Ke mau o ako. Ke mau hatu unga. Kai ki ku mau inga e pepe haa matai to. Ko mea pepe mau inga e koe a kope mo ui anga. Nai lahi ku vai mau pe e koki mai kolau me Tonga. Nai omi ki me Tonga ki mulini. Ke mau hamo ui. Pea koe lo tupe mai ako. E matai koloa e to. Whanau. Me tāpuake e o doa ko mau ai. O mau. E tāpe skola sipi. He ko hao fo se bende kusilani. Na skola sipi ai pio au mai ki he matai to whakaosi. Ka ko talaya na mai. Ka ko matai to fika valu e. Na to tana tu unga he tau posi. Ya whai ai e puni ko e. Ka ko toa ki na tonu. Ko skola sipi a pulea. Ko skola sipi a si. Ilo be fa te kau. Ko whātohi ki skola sipi. Ko skola sipi a si ko professional development. Mo tohi ki ai. He koe koe kau whai whekau peo ai. Ke mātore skola sipi. O ki loi pia skola sipi, kou tohi. Ka ko whiwhia mau peke vai vahe. Ke whanau. Ka mo kau ngā ko, hange ko liti. Ko whapa riti, ko kau ngā ko a riti. Ko whai ako a riti i he university ko in Auckland University Technology. Pea koe skola sipi ko ia kau tala no atu ki mua pa wā mai ke ako koe nei whai. Ko su kato polo pola ko whotunga tuhe ko ilo plahe mo tote ke museo mo tuhe kato polo pola. Pea koe kuapo whaka au si kau tala no atu tala no ka mo tohi. Nau tohi skola sipi, ke skola sipi a Health Research Council o New Zealand. Koe taimi koe na itiwa e skola sipi, ko kuhina e whamakala ai hangi he o tua tataki ko mo ui. Ia o ke mai whainga maari. Koe tau koe nau tō skola sipi ai, nau āte au ia ke o alo Ngaue Kiripati, he wike e ua. Kau alo ke Kiripati, o palo o pambawhai totongi e interneti. Aia ko te alo kita koe totongi te tāra, ko te alo peki he pia koe ku whi mau, he kai e to mamawha ngei tonga.
tau pehe tō mama whai tāta I Tonga ka mai. Aia ko tō nofo whakakau atu ai tataki au he otua. A mea he otua ki kiripati, ke ua te nofo Facebooka, kai tohi apply application. Aia ko peho whai, ko ape mo ku laptopu o tohi application ni, ai mea ko tohi mau ke, ko ku toki alu pe ke internet di ke upload. Mo sia mo to ka pana na Fakamafola internet di ke kiripati, te wala Facebook ka pau tohi mai ka hai mo hai, kau hanga ko o se tata ia, e ke lama tohi scholarship. O fe mau ke vai vai pe ko scholarship ko na ma ko ki ta ko ia ki vai ki fa to no ko ai dokta ko ni ko ku ia te fu me ko ni ko so scholarship ko ia e ta ma e ta na to ta wa fe ta ba u o ma ke wa ta he mo no ko scholarship ko ia ko to ta pe ni sila e pas ki ni ma ka ko ta po ke ai o tua ko ta ko na ma wa scholarship ko ni ko to ki ta uia na to ko wa ai ma scholarship pa que si o le vai a dia o tua ki kiripati ke to formato ato e application ni to lo te pe ki o no ka draft ke si o ke so pa sa pa fo ko bene ke no fa le le sa ko e tala noa Aotearoa la mat ko e Pacific Manager ma ai Health Research Council ko to ki ta uia na fai na ta ia ai komiti ke fili e toko tahi. He ko ki nau ana tu ki mua, na poi pe ni ma na fai keke. Kau sia le vai ki he iti o e otua. Ko no si lai, ni ko to scholarship na sia si ke ulo pa e ki pa mai si ni tika te ko no si lai o ga no process I need really health research. Hangi he otua o fa ina si pa ka tolua pe mau. Ka fo ta uia, dai fo ka scholarship to o e ta pe. Oia ko whalo lahi ka mato whanau, o whaia ki whato tolo koe. Nā kai ki ko whakaukawa hatau te wako toke tā. E nā pehea ko toke tā e just like Tonga just wanna DR, ka ko lahi toke tā. Ka ko uhinga na e tuku I hoku no tō, ko tā uene tō noa e ko Ngaue ko tā tisi ngau I tusila. Ka ko usi o atu, ka pahe ke kia whaia whakatotolo koe ni, he kai kia hata haia tene toi whaia whakatotolo. Pea ko hinga e whakatotolo, he nau whia mau au ki ha, me he tui whakalau maari e, pea ko theology. He kono uhinga, o se hai pe whakatotolo, pe ka wako koe sainise mea toko ni. O se pai pe whakatotolo, pe ka waki, ka moe suka. Ko whakatotolo na whahe suka. Kai kai kia hata haia tene hango whakamaa ofo e whakakaukau, ke mahino ka ki tātou e tukunga koe a utawi. Kai atu e a kōpa whaako ko kaunga ako ko liti ko one ahia ka mo chino te sina na ma whakatape ma a matai te ohia tau kōsi ko liti o ko whakaoskose ni he no toke tā. Ka koe whakakaukau koe na whai, na whia mau ke tala noa ke kau Tonga. He ko mea ko whakahoko tau e tau e tolu fulu e tau ua fulu tupla. O ke kai peke ale tai mea me hola suka kakai Tonga. Ko pau ke suka ena kai sio maka ki au. O ira pe kwa hai uhinga ka ki hola tau suka. Ko uhinga he ko mea ko tau mau pe to kon pe ai, o tau fo ina ta to. Ka pe le ko ha o pe he. Ko mea ia ai, ko mea kai ia ko mea ia. Ko fai to o ia ko mea to ke ta. Pa ko fele nga ta no ke ko tu pe au ia e pa pe kau pe o mo se si suka. Kau bahe tu mea ko na unga ko ki ai. Na ko fa'u ai framework o ni ko kato ko. Ai lava pe na ki sio me ki te suba kai. Ko o ta ai ko pa ta. Ko kato po hi ke pa na ni lo kato po. E ko food basket, ko tai no plan mat ako mo fa no fa pe ka kai ko me fe fe ka wa mo fe ka o ko fruit basket di. Ko nga plan mat. O fa o ana me to ko. Ko tai mi po pili wa ko lang mata o melo ule ba ko ka pa bebe ko ka to fa a bebe to. Te sio ki tai mi to ka climate change ya ta to ki. Lo mo a ia ta to we he la ko ai mila pa mo foi la. Ta sio ta to dai a o pe ka to po la ia. Hena ila la pe ka to ia. Ke fa o ai me to ko ni le. Ke fa hoko to fa to ia. Pea whaere whaka eke ko e kau taki e kau kai pe ka whai ka o sia si. Kai ko tātape na kau a itu pe kai.
pe ai kau health professional or education professional. Ka koe whakamāopo koe ku whiwina e pehe. Koe hae ngahi mea aku mahu inga. Koe what are the factors that determine the food practices or diabetes management. Koe hae ngahi mea aku ne hange o wesia ai whunga mau mea toko ni ma mo tahu suka o tō taha tonga. Pera whiri lewa e ku kau taki toko ni ma whaiwha eke. Kau sa ia he whenga mālia ko ni ke o lea atu ko tupe whiwhikau o ku ka pau pe furoroa ka ai rewa he ko blere he laivi ke sio pai ka kai ke kongai tahe ako ke presente tāka. Ka koe ni o stoto atu ni podcast au si o tere he Ataongo e Vahefonua. Koe mea mana e hoko, whakamā opo koe ngahe whakakau. Sias, koe koloa lahi na e pao. Kai ke lawa hauku iwi whakaata mai, mo tau ke hike whakamā opo. Koe ngai mea lahi ia, na ua si ilo pēa hoi anga e Ngaue. Ka ngai toki mahu inga maa rie ke hati au. Ke taimi ko whai ai kōtalanua. Aina eke toko nina pe aspuku ea toki ai kurupu e tonu. O ome ngai hoa koe, o kina toko e koe koe toko nima kuna buke tuwa. Koe kau tati, tati lopu, tati malaya koe. Wa ilo me iai, koe toko taha koe o kune toka ngai ne mea toko ni, o hono hoa. Pea whai lewa toi konga hono wa, toi whakafoki mai a kurupe tonu, ke mautala noa iai, ai ngahi mea koe ni honi. Pea kotoa ki nau tonu. Na e factors e hongo fulu, na ombi, e lava la langa aki hakato. Ke whao ai ha mea tokoni o te unga, mai toko tako kuke suru. Nai tō ai whakakau koe, koe kato polo pola, koe lea mau pe tangata i ki o pehen he taimu whaia e ngahi pola. Ai e kato ke le lei, ke tala e whakauto ofa, koe kakani opo. Mo tōku tau tupa kei Tonga, ta se ai pe puakai a tunu pe ke to kai he kato, maka ke yape puakai ke pola, kai ai ki pua. He koe whakakau, koe kato, e toki anu, e toki mea te whaiwhikau, koe whawharangi a koe ahano taimi a, ke ne mau mea toko. Kai ngahi te tamahi tangata e ki, koe taimo whaia e kai pola, ke whatonga. O mea pe whaiwhikau na tuwhi e ngai lea ko toa pe ahano taimi no kamao. Kai ahano taimi o ne mau mea toko. Koe kato fua ki o whaike whakalangi. Manatu i mau prea i taimo mau mai kato i tangata e ki, e stea ni sinare, e waha ahaspata. Oku awea fua, ma e kakai ko to whaka, e waha a te tangata e ki, e waha ko lau. Ai he mahino ke teo ai koloa o i kato. Ko ki mo tonu kau suka, koe ngahi kato o kulalanga. Ka mahu inga ki tau whatoa ngai, koe hae ngahi strength, pe koe hae ngahi aui o whae ke lalanga. Ko whakai me piki kato polo koe ni. Ko fo iau e taha, o ne whakafofo ngai e efekte se taha. I he ako lau whae koe mea e hongo furu na lava ilo i. Koe ulu aki, koe sino atamai mo e lau maali. O kune ue sia ia te unga e tō taha kou suka. Aia koe fo iau ia e taha, e tonu koe sino atamai mo e lau maali. Te ka au whaka i tō taha koe o suka, o tibi no suka he popongi, o ku maalunga, o ku ue sia no atamai. O kune pehe. Ka pana ke whakakai pola i Saione e afi, e saibi o suka. Koe taibi ko ia, o te sibi toto o ilo i kahe tuunga o kia. Ka mai fo ia kau ke te folo kai ni ihu kai ai huku insulin an gai. Pe fai e sibi pe uesia ka tō fofo ngā pe ko tō kofu wā. Pe osko tō ki nau tōlu, pe mo lau mali. Pe ko sino koe pe mo lau mali e ko tau loto, o ku mahau inga pito e ki he tonga. He ko ho mea mahe koe koe nā ko tāno, o kai tāno koe kau suka, o si ilo pina tō mea whai. O kai ke lava e lo tō tari e whikau. Kau hange ke lau mali e, o whakapai pai i ki tau tō. Ke tau i loi, o tau sino koe te whare o ko. O ku hange he tau ongo, he tau emotional, o ave ki tau tō. Ka mea ko tō pio tau whai. Ka te roto mamahe he hoa te an tō tā kita ke me tōno lo kai tō tā e, ko whiupu whapai e reti. Koe ngai emotional koe ea, o kumea. O ne hange o uesia e tau mau me tō kone tō tā kone suka.
Pa foki maleva ki hanga tau ngofo. Ko tau ngofo sa family o kehe nofo i tonga me nofo heni. He koe mea to kono te mau i api o hai o ke nofo mo ia. It's in your household. Koe family is defined by the who you live with. He koe mea to kono mau i api koe strain ni e taha pe ko i au i e taha. Koe tai mo tau ngau pe whasia siai. Ka inga ka whakahoko a. Tai mlahi whakahoko mai he ola koe ne whakau. Si hau pe kau whai whekau o pe ai mua. Koe whakahounga pe mea mua. Ke mo sio mai o ngau toa tau i nasi. Ka koe te unga ia mo nau suka. Te nau tō fōki na tōki api o ai ha mea tō koni me lei ke whono e nau whai. Sio ka tai miu tau tu e koe mea whakasiasi. Ai mahu ea ke tau kau whakataha. Koe hae mea tō koni o whoaki. E le leia ke tō taha kua kuke suka. Ai mo tau sio ke tau ngai kiriniki. Lai a pita ko te mau kawe te maha kiriniki o tāna. Te sio he tai lahi. Lahi he te ihi koe ke lava tō tongi fui kakao. Koe te ono whakapaanga. Lahi e ngai whatongia ke he ia. Ka ia se riti ke na lava ato sio he. Whanau ko whamanato e kati mo tō. Ka wauwataha ia mua piu suka. Mahu inga e taimi ke nofo he Ngaue ke ave whine e kiko i tangata e ihi. E wai taimi lahi. O whie mau e ke whai sivi. Ka ke hata hea. Tuku kehe taimi mou tō tōkoto whare mahaki ake. Te lawa i tari ake Ngaue. Uina he tōkoto whare mahaki ta peu wai whakatō. Ko toa e hongo furu koe ni koe sino ata mai lau maari e mho tau loto. Koe Tonga, ko loto lele i pe ko whoro fui akau. Ko saiho suka. Ko loto lele i pe koe ke tupe. Kai mea kou whakatupu pahamaki. Ko saiho suka. Koe anga e tau omo. Koe nie marema e taha koe anga e tau nofo tama me toko ni. Koe wang. Koe anga e tau nofo whakasiasi. Koe tolu. Koe anga e tau nofo community. Anga e nofo e tau Ngaue. Koe wha. Koe anga koe tau hi koe e health services. Ka koe ni maa koe pe mga he mea keke. Ka koe whamanatu atu koe mea ni koe wawinga tahai. Ie ngutu koe kato, ko tau wanga Fakamafola ai. He koe kauta koe tau tōru me determine tau mea. Koe tau kauta o me determine pe ku wanga whewhe tau ngoi ko tau sino. Wanga whewhe tau lotu. Wanga whewhe tau kai. Koe kauta koe tau tōru koe mea ko tōko ni. Culture is the most important factors because in the determinia mea ko toa. Pwede te arugia putu pa te kai pa te whao pa te hamoia. E nao whanki mea pehe, he te whakakau-kau ka pahe ke tō mai a pehe kau mea e te si o lalo kita. Ke nao wak mea tōko i. E ko kai whakakau om ko tōku ia. Koe, mau ko toa e fo i awe hongo furu ko ni pia whiki nau tō. Ko toa ai sino ata mai lau maalie, loto pea mo e ongo. Anga nofo i api, nofo i he sociale, society, anga nofo i te tau he whare mahaki mo anga culture. Koe mea e tolu mau i rā. Ai koe whai whi tolu ia. Ai pēr taimi wā toki wā, ai ke hoa whai au ki ai ke mo wā. Mo sio mai ke ngai kotoa e ngāhi strain koe ni, o whi ki nā tolu loto. Koe whai whi tolu, koe whai whi a ko mau i ngā ia. Ai te hapro furi henti he. E mo mea mai peke. Ko whaapapalahi ko hu nephew, o amanaki presko. O le tātou tong, koene le tāi. O tonga lele hono whai tō kimu. Kana loto le lei peke ne kōtu wai. E ne omi pe reipe hoi e ne hako pete keke. Koe fwoi whii e tolu, koe fwoi whii a koe hawinga ia. Whanau kai mai siasi. Koe whii e tolu, koe o whai. O tau ha, o me whakamā o ko tau. Ka whai te hau fua, aki o whai. Ka ke au ki whare mahaki, aki ai o whai. O te au KFC he te mahaki ai tō tau tau. Ka whai ake ai o whai. E le lei te mo ule ko taha, koe su tau. Koe ilo. He ku tau ilo pe tō te whai. Ka whai ki tau whai ake na tō. Ka whai te tau Ngaue ake ilo kua hoi o whai. Toki hae atia he lotu, te mui whakalau mari. Tēne whakawhiwhika i tau tō. Ke whakapotoa ki tau tō ke tau ilo tau mea whai. Hoi ai, i he ngahi mea kotoa ue sia e tō taha kō puke suka. Kotoa ki nau tōru, ka whia ki pēa e ofa. Ka Ngaue ake ai ilo. Pea hange he lotu, he tau mui whakalau mari a whakawhiwhika ki tau tō.
te tau hoko whakakai o une lei ke whakahoko a tina ngalo e eki. O ia kou tala manua te te ki motolu, para tui mape ko tempo la matai ko kui pase ko mea ke whaikawa ka whaikawa te mana kui pase ta ko sila ko kei taimi. Wala ke whakatago ke te whakata te. He mea ke ke o le tue sia e puke e tō tako o puke i suka. E whakataha i pe ki tau tolu. E he loto, e he hard. O te kai ofa ki tau tolu. Kai hangi he tau i lo, o whakapoto i ki tau tolu. Kai hangi he whakalahe lau maari o whakamalohi i tau tolu. Aia ko mea ko koko koe he konga koe malanga au ni. It's transformational change. It has to come from inside. I o ha, te whao ke tari e whikau. Ane ki he ata mai, ke ne whakau kau, ai action ko ke whai. Toki hangi he lotu o whakamalohi i tau tolu. Kau tatau pe he mea katoa pe. Tau iro retua mea ke whai. Kau whemau ke whitai aki. O tau o tōmo tau ata mai. Kai hangi he lau maari o whakamalohi ki tau tolu. E tau utu a loto o ata mai. From the students, do you have a question? Any question? Hafehu? Kita Claudia? Ikai? Saya vive madua, saya dapat juga jamu feu untuk di talamai kau ke Claudia. Bagaimana kau ni? Atau tahu hiba, sih kau di sini tu ada, dia buat tu Famaro, bahawa kita buat tu dulu. Kau sih tu di kau sih. Ya, hiba tu kau sih tu dia. Oh sih, okey, tuan ke sini tu ada. Mau? Nós kata como é que tudo coisa que asleri vai que me vai tá se o mala que pau que Korbe boa que o pamar marwa tu he taki balotu na kamata aqui e fio fala mari o e tipo pongin. Kata mo que fai na mari ko ni que o atoe tamahi o ngongo whasiasi, te a kimui ai ki puke whainga maari e koini. Ki whakawhong hatu, ka ke tāka pehe ki a Maria, o maha ana hila tangata. Ai he fie fia, ka koa fie fia. Ka tantai whai whakau pure i Krispuk. Te a pehe ke se toa tāpe a mwesiasi, i mau taitai le rei ki mou tolu. O roto le rei ka muafe mai o tupu e koloa. Vahenga i ati ko Saione. Moni o kutālunga te ho mau roto. E koloa Vahenga. O koloa le rei. Ko mo whakainasi ati. E mau whana wako ke tā uanoa watolu. Ko turi ko e aru e ahon. Koi fia ku mau. O ba kai ki lava ke mapu ke puke. Le te mau lava tala noa. Ai fia ki kai ngalo tuni. Masiva pe amu vai. E vātai me mo wafe mai ai. E ko ngaue ku ki whakamaro e pongpongi ni. Ko ngaua ki. Ko ngau no wa. Ka motua ni foki ko wingoa ko wila pahelot. Manas. Lere mai me ko motua. Ka morakep. Pau te moanga whatongai. Ai ingu koe koe vi. Mo sia peke vi bring koe ingu ia ngahi koe mo mau kolo. Whakahua pe. Ka koe ki ngua whatene foki ala ke pā koe hala vi mai. Ka kukai ke toi mahi. Ai vi he tai nuku meri. Pea koe fia ia o mau he ahoni. So ke tāka pehe ki whapoponga wharea rea. Pea pehe ki he sea i he poate o maunga ki e kie. Ai mau tai tali rei ki mou tolu. Pea mo e fia la.
Lai fo ke ana fa e ke e mati ma ke loke e na tala o tua. Ya nga fe ai fe tawa ki asi su pe mo ka fo. Ya fe tawa ki asi su pe mo ka ki ya. O tu ko fi ya ma. He ulahi ngai pa lo tu I loa. Ai ko tia tala. Kamu wafu mai. Kita ke lata si tu e alu la ko. Kalau tolo ai mau. Tapi tak tapi. Kisah si ko ni baik-baik. Ai baik-baik kan bu masih. Kalau mau fias mai. O tu pe ta buat mai kan. Ko fai se kau. Tahu ni tata. O stai ke hiki ali. Kai ke te lote kai nga ke tau te hapa. Kai koe mea ku kai ke fie hiki e fai whakau. O te me fai maula. Pau ino whapapau. Ko ti mo tua muli te koe. O nofu mei ke fai maula. Pau tui koe ahoni a mohono mahui ngā. E ana hela ka pe ke toke tā te ka Maria. Kong tangu pe mui o whanongo mai ke ngahi ka venga lelei mo maho inga. Ka opu uho aki pe, ka whiunga pe koe uho. I he rea e whae, ki mo tōru koe whae ai o wha. O whanonga ne o ke pe whai whikau, mo siwat ke fumoto a tātā koe. O te ui whai maua. Ka wai ke wanga o whamere, e koloa rei ahon. Ka koe anga pe e whakatang, nai a aho mo wafi atuai, pe se atuai e poate. Wea ngahi paanga whani mo ilo e ngai community. Ko tui koe ngai siasi, tātā puni mai. Ka ko tui whapapau he ahoni. Pau whawharea rea pe a pehe ki a Maria o maa, toke tā. O kulahe ngahi whani he community. Nā maho maha ki momo, ke lawa i po mau whātongi a. Whakahua pe, whakafonga pe, mau whamarola, ia teki mu tolu ho mu wafe mai. E konga hau noua, konga hono tolu e kure a, o whaamu te whakakatoa pe i pu. O tangawha ngahi klasi a hau, pe pe ki whanau lau tohi o teu pe. Ki teki ha mea ma. Ke tō atu ke mō whanonga mui. Ko tau ngahi o ngō whakakonga te whakamaro, ka se hao ka e rio no teu e tau ngahi matai a kau, pe whakakonga te whakamaro la, ka te mō tōru, ko no toka ngai kina, ko tau api. I kai ko ia pe, whamanatu ati pētani, ko ia mō tōru mō teu matai a kau, he mahi naka tuku. Ko e tau tuku mō i he aho ni, o furi he whonga koe ni, ko ia koe loloa, koe taimi, mo whok peki api, whakahongo laini mai pe. Mo Ngaue ake whai totonu, ko ia ke update e tau mea, dai pe tau ri he mahena, ko whepueri. Mo whahonga e te kore mai, ai, ongo minista pānga, ke whakahongo laini mai pe, ki he tau tuku mo ui. I kai ko ia pe, ko tau Malanga ke mahena ko maasi, ao ni ma e kri pope Sapate ao tahawa o lava mai e Vahefonua Malanga ki ai kaloro fihaki Malanga e Sapate ao tahiwa ko ske tai lahi a siasi ni whako kai tau Fakatoa whako pe whakamalo ko whakia Moro ke se toka ke te whakamalo Aotearoa ko hui ko sfaya te se tuata ko ki mea reka pēnu ke tala noa tua ki ai ki he tau kaunea e pēhea nahila ni nai kai ke toe ka ui o pela i e whai ngau kwenda a puri anga ko kai ke toe la mai a teu mai meha la ne rea ko pana ui pe I won't bring her today just kidding la hua pe pe toi teu anahila ne rea pikai kone Ngaue ana ko semua pe i Ngaue mai community e kai ko pe
Tapi mena wha ke hawa na hila. Ko wi ko tai ko na ulo tai ne pau ana. Pena fa ha ko kon he pia ko ne to. He ko fa ki project na. Na fa ne. Me yai hale ko tala no ko na hila. Tai ni na ne fa ka kau ya no fa mi. Ka mo ne mo ui. Se ma ore ma ke diri transform ang Malanga au. Dia meyai na kamata sisi anahila kamata sisi in the community. Tiga dia we ke bia ko ni. Mau ai mau fangi fi au in the fight time ko anahila was one of the volunteers. Meyai dia hon anahila ko member of parliament and the fight e Ngaue la ya. Kaya ta ko fa mo ta mato en fa piko no ko ni. Ta u me a. Kalau talat, tapua kita kamata sisi kamata peia de mereka kau tang membu fano, kita kita fano. Iya ya, ya gua famalo lah itu naik. Maria iya kau tu pakai New Zealand born. Naga jadi mahino kamaria iya de Tonga. Kau kamaria ya hon kau sea iya Wate whakakoro, pe ko local government kua mawa keke, kau manuringaton, one hanga krenines pe miua. Kena funding ko ki me government, ko Maria o sea, angko de lau, to ki fufua Tonga ke sia ko komit ko ya na whakakoro au kia, me Tonga New Trust. Hau e whaingata. Kono winga mua pālangi, me mi kau pālangi pe. Kau koe na paanga lahi na to. Why now funding the farmer me Vahefonua hotel kona koi hitai mai koe ako Maria ni the farmer Maria mena koi ka se tuata ko tau ni ke tau transform a life account ka kapag ka tike finai maha se ni ke ka ke langa pa na fa ka ke to tu pa ni Ngahua me Maria ka koe whamaro la iat yo afi mai ke community ka ke ngatai ke ilo aho kai nga mo konga Tonga ko wihi toko dia ke tau whanau ke ka pe po ke whamaro ke toketa ke soana pe soana na ne tagi ia e ki te tau tahan ki ma ko whihala ki nai ko ke kume boyfriend alua ro Ka hua pe soana ka ko whamaro atu e kata polo framework. Mau inga e foi Malanga ko ai kata polo framework na fai soana e ne foi Malanga na fai. Kono winga e toko dia ke suka. Ka hua pe ka kulahi ai firma ke tau transform e tau mongui. Fasi pe ngai matu ko whanau ko na Saione. Lahi au pito a tamai lele ya tau toro. Ko tau palo pare ma tau toro ko tau toro matu. I can tell you. We are the issue. We are the problem. We are the palo pare ma here. Ura ke palo pare ma ke tau lo pe tau toro fa wa biso ke tau fana. Ko fa mo ni. Ko tai mo ba tala no ai ka fai kava. Aba toro ma tu ba. Ko ma tala no pe Ngaue si Os bukan mau pikir orang itu fai ngaku ke dia. Os be lau ke fai ngaku ke dia, hik lau ke Tonga. Tonga lau ye os bukan. Ihe foi moment foi pouca kata ko ia. Kage hatala noa ia nothing at all. Hatala noa pe we talked about 5 years. Ka hoko mai pe Ngaue si. We never talk about our children. Hala tata. Pe ta mai ha to ko ta hatala noa mai. Hame te whai ke tahine, pe ko tamasi i. Kapau paro pare mai a. Kapau ta tahama ana mono mai. Kapau bukai ke whiunga ne mo ui ana pe mo ui gogo whaamu ki ai. What can I do? Pe ko pe he. Anga whea kore scholarship ke mea kua soana. Soana. Ne ako. Totomi ka atoe ka kai ke. Ka ke lama ne mo matoana totomi. Ai ne ako.
But there are funding out there. Lahayang e tau tala noi. Ko tua ko ni, ko ako whakau hen. O ko tu iau he ata mai to ora. I'm a king in many minds. Reason is because he kunahonga na tolo fua hoa. They carry me on ata mai. Anga me kona lawe mala. Na no na tolo ita mai ke whakau. Ko ita ke se dosa. And most of the time, tai ko toa be na pui, na po puro I hono fua holo whakau. Pe ko ko se. Mau whakataha na, me kona ka whakau. Now, Kim, but hi, vision. What is your vision to the church? Ngaue if they find the Ngaue. No longer we have no vision. Kake mahina mo ha vision niya siya nagsisim mo ka kay. Hi, we a vision mo fai ka po siya. Iti hak kay. Ay abu mahu inga ngai matu. Ke tau lagi ai tau vision ma tau family. Dan no foi tau atamai. No foi mo tau fuga kau. Ai ke ma e tau he tau fuga kau e tau fai. Te tau te mea ko ni. O ko maro me te mo he mai o ko fie ha. Yes, of course, I fie ha. He ha ko ko. Hono uinga e na pala di pia ni. Ni kamata ko pa pia. Pamasiba na dugo ia I hala fogo tam hapai sika geto isiwa e fana wa pego be ia na no fai o vision e ia te na wako de re pego na wako de re e la mama wa na Ngaue ka ko mat na lo be na tolo ta na o kwe taurea e fai e ma tu ai Tonga. He kai tume ungai pa kula leo. Ma tua fo'i a tauto. Why? Because of tauto tauto ke ma upe me tai nimi pe. When we talked about education of our children, tauto tauto ke ma upe tai. But e kai tum tau fa biku ya. Tawaf. Ka ke pe he. Le kona fai ma tua Tonga a ko ke mon pe. Tau Ngaue he taun. Vision he taun ke tau ni maka ho mai. Vision he tau ni mga homo mai he tau homo fuka homo. Lahia ke mafasia tau tolu. He tau fuka homo ke no. Ka pa tu buange ia. Ka tau vision he tau pana. O tala fere amata toki he. Fere a fai ki su te tahi ko ni. Ko ne ko fai ka ha Sapate o ai tau ki me a frau ni ko ta ke tau ki. From time to time ai tau kau tokon ki ai ka ha ma to e o mai. Kalau mai fa bu big kai fo ahon tau tok si ono ilo pot ana kiu fai ba one day ana kiu bita fai ba la he church te tala tu ka mo tole ya kau ga ana kiu ko fai ifia ata wifi ne o kai ka mai if we mission now pa ke Ngaue ki ai commit yourself to it ya te tala te tau winu ano maybe. Parabarema is not our kids. Our kids are fine. Uhinga ta parabarema ta ko kai ma ta pa mai. Mo ilo ne go to ke ta vai e ta viso. Parabarema ala mai matu ka ku kai hari o ha e ka te tala pe ko me mo ta e wa e Ngaue ka lo tu ko to ka ngai ta ngai fa I hen I tainin ka mo ha. Kai lau kai teologia moritoni. Tau kamata he ho fa ma I la no to. Me a ko te ke ma he. Tau hai here we start here. Tau kamata I hen ka tau wiki te ni te ki. Ka pau te tau lava foka kakato sai ha tau maroro ka mo ne le tanga tai ne. Alo fi mari. Te bo maroro I no fi maria lava o fato ia o fa. Kai ia te tau fai tau to la wa tai masi. Moses ka mo lai sia. Ka fo wa tu hata I ho mau api. Ka mo talange ko mau fa mi. Ka po di tai masi. O wa to fo ma ta ha tu. Ke tau to ia te tau wo
mālolo. Ka tau whakamea pango ia i tau tō, ko wiwe tau sio mai o tau hanga. Ka pau te tau whainere, ko tau whatokia. E tau mo, ko tau whir maari e nonga ai. Ko mālola ia tō se tuat, ko mālola ia ki kau whae, ko hoa ko se tuata, le ia kotora ngai mātua. Ko e mamahi noa pe, ai ngutu e fuiwa, ko wiwe mamahi e tau nao. Ai tā mea mōmua iau, i kai ni Saione. E tu i tu rere i tau Ngaue, i tau manatu mai ki Ngaue ko tau whai, ka pēga ki tau tolu ko tau pēmpo horomua, e tau tolu ko tau tā mai whihi, tau wā mai ko tau tolu ni haon, te tau whai ni haon. Whāsi pē, ka whine māroa whito e whai tau rea, ka tā te mau whaitangia, ana ila, o rewa te whakaukau ki ke māroa, ka te whakakau mea langa mau wharerotu, koe holo e diriwen koe holo, te langa wharerotu, ka koe holo e Ngaue i community. Ange koe whakamu whai se tua tā Maria, koe te mutu e tāri ki matu eko kore atu. Think of something. Write a project. So ana write a project i maha sinini ki heni whaki Ngaue. Sa ke ki kakai koe, ka ke nau lama nau tolu whaka Ngaue. O se tai nea tau whi lau aki siasi. Se hoku mai tōta, Maria Grenines, ke siaso Maria Mumea, alo katolika. O Soana, e ilo mari mai ki Saione he kui Ngaue. Te tau, tai nimiu tau Ngaue na tolo is one community. Mo whaka kau i mai e na hila. Ko hui koe tio mai ko mea ai, koe molo e. Te eki mamamea ki se ni kou mamma. How can we do together as a community? And never tau whai koe community. How can we do it ke toko ni e tau whata? Mo lama ki mo whakaukau ko ia, ka koutui ka pau te mo tau da whirowa ki a koutui me ki tau lama o whai ha tokoni ki tau whanau. Ka lama tau whatokia, tau marolo ke nonga e ki tau whiawhia mo mata mai ke ono lei ai tau whanau. Kore ke tau mumea ke tau hipatu, e nima ngea o whinu mapuru hipi, nima whitu noa, mumea ke tau tau. Nima whitu noa himi, ngai vesi pungana wasi atu i polo kalama. Nima whitu noa, si suku koe pe, koe mama monia, Vahenga poto ke he ko huelo ia. Kua mama e o tua ki o tawa ta mai. Te he peke tau tari a iwi o tohi, anga e ata mai ki ai ki mawa marohi. O whalahe o tua, te ohi mo I lau maari e maa ni, ke nofo mo e te tau tōruni hano kotoa, pai pio tai ngata. Amen.